کی گفت که ما زبان روسی رو بد میبینیم؟ ما زبان روسی رو بد نمیبینیم. ما بد آنهایی رو میبینیم که با زبان خودشون حرف نمیزنند. یعنی با زبان مادری خود را پایمال میکنند و میگویند که برای ما روسی آسانتر است، سبکتر است، زودفهماتر است. میدونید عزیزان، ما زبان روسی رو بد گفتنی نیستیم، زیرا در زمان قرار داریم یک کس رو اگر بد گویی میگن که این یگان وی است. اگر که تعریف هم کرده نمیشه، اگر تعریف کنی میگن این یک خوشامدگو است، یک کنبردور است و یک چیز دیگر. برای همون فقط یک مصلحت دادنی هستم که اگر اینها تاریخ را بدانند، زینهار با این خاطر تاریخ اصلی را ما در نظر داریم. بدانید اگر تاریخ ما رو که نوشته است، نه اون تاریخ سسسر نوشته است، تاریخ اصلی تاجیکان را از بزرگان و از موسفیدان خودمان تازه شنیده می توانید. زبان فارسی تاجیکی با تا با کدام دیوارها حکمرانی نمی کرد. یا مثال عادیه که همین خود هندوستان وقتی که استادان حساب کردن نه کم از 200 و چند کلمه تاجیکی تا حال هست. محبت، زندگی، یک و دیگه خیلی زیاد است. در همین فیلم ها تماشا کنید، خیلی بیشترش انگلیسی است. تا زمانی که انگلیچان ها اومدن 800 سال، نه کم از 800 سال زبان دولتیشون فارسی تاجیکی بود. بله، بعد آنها اومدن باز آمیخته شدند و باز دیگر و دیگر. برای همون دلم میسوزد که میبینم این وقته از زبان تاجیکی استفاده نمیبرند، زبان تاجیکی رو بیشتر نمیفهمند. چندین بارها میگفتیم زبان دانستن یعنی که اگر که ما خواهیم که خودمان رو عوض کردن، این مدنیت رو نشان نمیده. این مدنیت رو کدام شاعر، کدام بزرگ و کدام دولت، کدام روسی فهمون ویلیکی آدم ها رو در همون هست که اول زبان خودت رو دان مکمل، بعد مرحبا. اما در خانه خودت باور میکنید یک وی است. بیشتر مردم خیلی کوچ بستند دیگر جای ها. دیروز هم یک زنگ زده گفت که دخترم بیراهگرد شده است. من گفتم چی شد؟ در روسیه زندگی میکنی؟ گفت دخترم بیراهگرد شده است، شبها کوچه میگردد، بچه‌م هم همین گونه است. دیگر از نظاره من یعنی از کنترل من بیرون شدن میگوید. Что мне делать؟ همین حوال خطی. من گفتم من نمیدونم، حیران هستم با شما چی بگم. اما یک چیز است که وقتی که میگن که شرایط در تاجیکستان طرف دشوار است یا چیز میگن، من یادم استادا میاد که استادا وقتی که میخواندن بعد بازار گندم سرجم میشد، اما خاک ها رو توده میکردند و از همون گندم ها رو جدا میکردن، میخوردن، باز میخواندن. پیامبر رو میدانم، صحابه ها رو میدانم که در گرسنگی 2 روز و 3 روز در شکمشان سنگ میبسند برای احساس نکردن. بعد شرم است، عیب است که اگر که ما یک ذره چی رو طاقت نکنیم، یک ذره چی رو اگر که گرسنگی رو طاقت نکنیم، با اون خاطره که ما به نفس دنیای داده شدیم. تا اون دمی که دائما میگفتیم پروردگار رزق هر کس، رزق یک کرمک است میدهد، یک رزق شما هم رزقمون هست. چی زمانها رو ما تاجیکان از سر نگذراندیم. همین بزرگ های ما یگانی از آنها راحت ندیده است. همین در
қисса ҳо мехонем, касе роҳат надидааст, ҳазорҳо фишору дигар, лекин тоқат кардан номашон то ба ин дам омад ва хато накунем дар санг навишта шудааст ки ягар то як умр хоҳад рафт, аммо барои ҳар чизу ночиз як бора кӯч мебандеду ин мекунед. маданият ҳам фаромӯш накунед, ба фарзандони шумо ба монанди ҳамон русҳову ё хориҷаву аврупоӣ калон мешаванд. бовар мекунед хонаи як нафар меҳмонӣ рафтам хориҷа, як манзарае дидам ки ҳеҷ аз ҳуш онро гуфтан ҳам душвор аст. аммо ман мефаҳмам инҳо муҳит инсонро дигар, чун доимо мегуфтем ки агар ки кафшро аз мағоза мегиред стандарт аст, рост аст, почаки шумо каҷ бошад, пас аз як ҳафта каҷ мекунад ва шумо эҳсос намекунед. дар хона меҳмон нишастаем, ҳама пеши ба хӯрок хӯрда истем, як бора дар кушода мешавад, дари ҳаммом ҷои шустушӯ мекардем, духтари ба балоғат расида мебарояд, як сарчоқ дорад, аз ҳамин ҷо то ҳамин аз душ чӣ гуна мебароянд, ҳамин гуна ба пешамон мегузарад, дигар бадани ман мурғак медавад, ман худамро гум мекунам ки шумо тасаввур кунед дар як ҷо меҳмон шаведу ва хонангиҳояш ё духтарҳояш барояду дар назди шумо орён. ман фикр кардам ки тасодуфӣ аст, аммо на, баъд ҳолатро мебинад инсон, ҳолатро бинам ки ҳеҷ кас парво надорад, чун ҳамон муҳит қати воя расанда оҳиста оҳиста ҳама хориҷа ва оҳиста ҳамин чизҳо аз шумо дур мешавад дар хуни шумо, дигар ин чизҳоро эҳсос намекунед, нест, гум мешавад. ман фаҳмише надорам, ман уламо нестам, домулло нестам ё каси дигар надорам ки муфассал ҳар як чизро бо факту далел бифаҳмонам, аммо он чи ки дида истодам, он чи ки эҳсос мекунам ба шумо мегӯям, ба шумо мефаҳмонам. шояд нафароне ки дар ягон рай бошанд фикр карда кор бикунанд. нафс аст, доимо мегуфтем, ақл аст, дар байн дил аст, ҳар рӯз инҳо меҷанганд ва кӣ соҳибаш мешавад? бо инҳо лашкар доранд. барои ҳамон кӯшиш кунед ки ба нафс дода нашавед. ба нафс ки дода шудед, баъд оҳиста оҳиста ҳамин гуна меравад. борҳо мегуфтем ки ай пирон, ай нафароне ки масъулин ҳастед, биёед пеши ҳамин роҳро гирем. медонам ки айни ҳол замон аст, ҳамин то метавонем ҳозир агар ки ҳама каса бигирем ё мӯйсафедҳо агар ки тасмим бигирам, гӯянд ки дар ҳамин хона диданд ки фарзандҳо гап мезананд, гӯяд ки бо забони худат гап зан, як сиёсати падарона, як сиёсати модарона. ба чӣ хотир гуфта истодем? ба он хотир доим мегуфтем ки баъд дар байн як 50 сола, як 100 сола мегузарад, забони бузурги мо аз байн меравад, хоҳ нахоҳ. як замон дар Бишкек кор мекардам, дар ҷодаи синамо. баъд кӯтоҳ кор карда будем як муддат, қариб 60-70% мардумаш забонгум карда буд. ҳама бо забони худ гап намезаданд. ҳамонҳоро дида ман мегӯям ки замоне меояд. доимо мегуфтем ҳамин кӯча бароед, кӯчаҳо пур ҳастанд, тоҷик аст, ҳама тоҷик аст, аммо русӣ гап мезананд. мегӯям барои мо осонтар, пас айбдор ки аст? ман наметавонам гӯям ки майли мо нағз дарс надоданд, падару модар сахт нагирифтанд ё чизи дигар. гуфтем мо танқид намекунем забони русиро, фақат моро дуруст бифаҳмед. танқид не, чун гуфтем танқид ки кардем бад мешавем, таъриф ки кардем хушомадгӯ мешавем. барои ҳамон омӯзед, сафедро аз сиёҳ фарқ бикунед, баъд мефаҳмед ки мо чӣ гуфта истодем, баъд дарди ин дилро эҳсос карданатон осон аст. барои ҳамон аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки биёед забони тоҷикиро, забони форсиро поймол накунем. ҳозирам сари вақт аз падарон, модарон тасмим бигиред
ба надонистан ба ин чиз кор пеш намеравад. дӯстони ман ин тарафу он тараф мераванд барои ягон чиз забонро меомӯзанд. дар 2 моҳ 3 моҳ забони дигар давлатиро меомӯзанд. забони тоҷикӣ худашро он қадар душвор нест аст омӯзад. ҳола ҳамин рӯси гап мезадагиҳо ҳам бениҳоят савремени бениҳоят доимо гуфтем ки охир ин маънаи инро надорад ки ман фарзандамро бохчаи русӣ диҳам, мактаби русӣ диҳам. ба чӣ хотир? ба хотире ки маданияташ баланд шавад. охир на, маданият дар ин нест аст. вақте забони модариро омӯхтед, пас марҳамат франсузӣ меомӯзед, италиявӣ меомӯзед, забон донӣ, ҷаҳон донӣ. аммо заҳр бодо шири модар бар касе ки забони модарӣ гум кардааст. худофиз. забонамро дӯст медорам, гарчанде ки мефаҳмам русӣ ё гап ҳам мезанам, аммо забони модариамро дӯст медорам ва дӯст хоҳам дошт.